mbagambiri noreba Recep Tayyip Erdogan ogwa amara emyaka 20 hantebe ijuka ngo akatandika ali meya yakayaba prime minister yaragabwa prime minister ba president atomushejogwe is individualistic na yerebera mu wenko muntu ninye nkozireki n'abantariho hari heki. I am the guarantor of stability, social, political, geopolitical and international stability. Nyowe the meism kushanga no yereba mu ekintu niwe ngo ari very individualistic. Mwene chikumanisa waza kugita percentage yawe ahari Kamal Kılıçdaroğlu yabantu asinga ta ati hati nyowe kamba gambira mazima noreba Kamal Kılıçdaroğlu ogompa omushijo gwe takwetegereza je bya foreign policy ebigenderwa byatake omuri Europe ne byahi ebigenderwa byatake omuri Asia ne byahi ebije interest za take neza kuzuforwardingeta omuri NATO no ichuka ngutake ekanga kwikiriza ihanga rya Sweden kuba member ya NATO ahabwa the PKK na YPG the Kurdistan Workers Party. So ngunu basafeguarding ngo kurwanisa terrorism nebindi kandi omwihanga rya take babinji bakunda Recep Tayyip Erdogan abukira ngo ale nationalistic na kundi ihanga rye na ryendeze birungi. As of today you should remember ngutake buturuki ninga Turkiye umusiyona niye rukukizayo the highest level of inflation. Economy emuriyo mu maraka nagira to mu mpakire ninza kujya revivinga. So ibyo bikiri bityo Recep Tayyip Erdogan awero kaminjire the second run banyuma kumugambira ngo kitinisa Akaruru tukagenzere kubi konka abantu batake abinjiho no barabe bagizire ngo niwo wayebembera konka toru kusya percentage ero kwetengesa omukiragiro nabwe cyo ikiriza mugaruko mu Karuru agizira tubuzimaze mu mwebale mwayole kangu nabwe nitwe binji mbwenu ninyikiriza ngo tugaruko mu runoff deruke Kılıçdaroğlu ogukamar mwole komushana dekani hanye bikoleke